Čaute nového videa a ideme robiť challenge One Chest Only v reloadoch. Yes! Woohoo! Jakí typkovia sú tu. Počkej, dám Blackwood. Poď sa. Ej, a ja mám. A to je jedno. Ej! Čo robíš? Boogie bomby. Ranger shotguna. Čo? A nemali sme aj heal, iba sa jednej šetky. Typková. Ježiš. Tak. Je boogie bomb vnútri. 100? Mrtvý? 10? Mrtvý. To čo je? Kámo, ježiš. Kámo, ja neznášam toto. Keď normálne hráme, tak sa toto nedieje. Mám to zabrať? Skočím z útesu, ne to... Neber. Háď to. Prečo? Typek. Čo to? Kričku by mal byť. Nemám boogie bombu. Prečo, Peter? Ježiš. Raz, typek. Aj teammate je tu jeho. Vidím ich, poďte sem. On tu zablokoval. Tu je! Teamujem! To sú tí dobrí teammate z prvej hry! Teamujem! Koľko má? Kámo! Typko... Možno. Ty? Ja... Kde ten druhý už... Hoďte na ňo. Ty máme! Jedna. Takí dobrí teammate, ale musíme ich zradiť. 90 mŕtvý? Kámo! Mŕtvý. Kámo, oni mali... Fuja. A prečo musíme toto brať? Sme nehrali túto časť. Kámo. Musíme, teraz to vyhráme a bude koniec videa. Tam budú aj shotwavy. Typek. Dvaja na mne. Čtyři? Kámo, niekto mi poslal správu, preto som zomrel.
Nepýtaj dneska, za tebou. Zdraj, šupuj vám, nič nerob. Teraz zomreme, ja to vidím. 4, 3, 2, 1. Yes. Budeme to, platí sa to aj na supply dropy? Ale nie, ale iba jedno, keď... Čiže iba jeden supply drop otvorí. To môžem? A však... To všetky zoberiem, nie? Áno, tak zmeňme to, však aj tak je to ťažké. Má to len tak veľa zbraní. Počkaj, zahoď to hlavu. No, RPGčko. A čo vy? Aké je RPGčko? Aká rarita? A plné náboje. Typek, vidíš? Kamo. Neznašam toto AR. 14. Ježiš, ja neznašam túto hru. To si robíš? Prdel! Vyluj to reálne, to čo je? Ak zahodím zbraň, môže Ne, to je... Ja mám na bugy bombu. Kamo, prečo? Keď nehrám tu challenge, tak... 15? Čany, 15. Kámo, tam je taký bomb, že nevystávaj. 15, krknutý jeden. Máš bugy bomby? Má jedno. Má jedno. Tam je ten druhý, má jedno. Zabitý. Come on! Čo je? Ja chcem líbnuť túto hru. Čo je? Landík. Nesieš ten rocket launcher? To nebol tvoj? Kamo? Tam hore! Landi. Čo tam je? Nado mnou, kamo. Mŕtvý. Ja mám 5 kg. A to asi si vyžerajte. Ďalší tu je. 20 cracked. Na čo? Ja sa vypálim do hora a dám im rocket launcher. 3. Dám mu to! 3. 1, poď. Co? 15, má jedno? To bude možno vyhra, poďme. Tu je on? Tu je! Podo mnou. Toto celá hra je iba o spame. Zraj! Yes! Aj!
Jedno? Ty? 15 má jedno? Kamo, GG. Poďme, to dáme. A to kaď. Red. No to sú páty škojačky. A ešte ty máš? Oj! Kromo snajpil. Vidím typka. Kde jsem? Máš nějaké healy? Ty kokos. Ne. Tak a zdrav. A tam se kdo není tam. Tam. 14. 15. 25. Jedno má. Teda je kraknutý aspoň. 3, 2, 1. Posílám moje chvíčku. Tam. Jedno, yes! Ty si ho zabil? Typek u mě. Jde na těba. Jsem asi mrtvý. Boxuj se. Sedmnáct? A ty nechcem fajtit, kámoš. Jsem v zóně, pojď sem. Do boxu u mě. Kamo, jsem buk, dobré. Kamo, kdybys to needitoval, tak... Paresu. Máš shockwave? Ten má shockwave? On má shockwave launcher! To čo je za hru? Čo je shockwave launcher? Do hora pojď, skáč. Skáč. 21? 17?